Alawi mrengo 20 malagizo kuhusu weri wa alombi. Bwana akimwamba Musa, nena na alombi alukolo lwa Haruni mwambe lombe asizangize ukolo kwa utua mtu wa kwakwe yeyo sandiefa isio kala kwa mumanyo wa kwakwe wa hehi heremameye edu babaye mwanawe wa kilume edu wa kichi edu ndugu ye wa kilume edu ndugu ye wa kichi ariye kaza halwa utua au anadima kuzangiza ukolo azangize ukolo kwa atu amanya nao kwa kuhalirana alombi kamandanyo lo kwachu edu saza virefu shao edu kuzitoza au mandakala eri kwangu mimi mlungu wao kiza kamanda rangi za ukolo zinara mlungu wao mandakala eri kwa kukalama namboza sadaka za kocha kwa Bwana chakura cha mlungu wao kamanda hala mche malaya edu mchari ana manya mlume kare edu ariyetoka na mlume kwa kukala lombi na eri kwa mlungu wao ahalireni ni aeri kwa kukala manamboza chakura cha mlungu wenu ataleni ni aeri kwa kukala mimi Bwana ni mhendaye nini mukale aeri ni mueri mwana wakiche wa mlomba kizangiza ukolo kwa umalaya anambandira heshima babaye na yandaocho hatafi mlombi mbomu mwanga kaiza ndugu zareta gulo na kumwagiro mafa kisani na ariyetengo kuvala mavaloga kilombe asiriche nyereze bila kusano hedu kutarura nguozi kamvirya kwangira hatu hariho na lufu asizangize ukolo hata kwa utua babaye hedu mameye kamvirya kumbola ho hatu haeri hamlunguwe hedu kuhangiza ukolo kwa kukala mwagiro mafaga mlungu kunyesa ukalaze kwa mbere mimi ndimi Bwana yanda hala mchari kazamanya mlume kanda hala gungu hedu mwana mchari toka na mlume edu mwana mchari ana manya mlume kare edu malaya andahala mchari kazamanya mlume kula kwa atue mwenye ila siahende akolo naye kahi akwao mimi ndimi Bwana nimuhendaye akalemweri Bwana akimwamba Musa mwambire Haruni kana mtu wa kijazi hicho kaiza vijazi jao josi ariye na kirema andiye songera kula chakurya cha mlunguwe kana mtu ariye na kirema chochosa andiye songera hehi akakala kipofu edu akuholoza edu ariye nongeka uso edu asiye vilungo kamili edu ariye bandika mkono edu ariye bandika kigulu edu ariye na kizumbi edu mbirikimo edu ariye na nzei edu uherwe edu maihu edu ariye tulwa mtu yosa kijazi cha mlombi Haruni ariye na kirema chochosi asisongere hehi kumboza sadaka za kocha ambozerwazo Bwana mtu iye asisongere na kumboza chakura cha mlunguwe kwa kukala na kirema anadima kura chakura kieri hedu kieri zaidi kizichombozerwa mlunguwe ila kwa utua kiremache kandangira ndani ya pazia hedu kusongerera kijaji cha sadaka kore akahangiza ukolo hatu hangu haeri mimi ndimi Bwana ni ahendaye aeri bai Musa akimwambira Haruni na anaye na Israeli os mautugago ni hayo tu.